ka jeno re nka thuto ya 72 re fumana ho mareka kgaolo ke ya 10 temana 32 ho isa temana ya 34 a re rapele modimo ntate wa rona ya lehodimo re kopa hore o kene le rona thutong eo re ntseng re tswela pele ka yona ntate ho ithuta ka seo mareka a se buang. Wena modimo wa rona o buile ha rona ka mantswe a mareka, re fe tlhalohanyo dikotlisiso ditabeng tsa hae. Ke na le rona ntate ka Kriste moloki ya bokong jwa le mehla sena mofelo. Amen. Ka nnete ke a o amohela mmuye motle ya re shebileng ha re tle re baleng hetmana eo kgaolong eno ya 10 temana 32 ho ya temana ya 34. Ba ne ba le tseleng ba nyelohela Jerusalema. Jesu a ntse a ba eteletse pele, ba ne ba tshohile ba mo latela ba ntse ba tshaba. A boela a ya thoko le ba 12 a qala ho ba bolella tse tla mo hlahela, a re, bonang re nyelohela Jerusalema, mme mora motho o tla re nyelohela Jerusalema, mme mora motho o tla nelwa baprista ba baholo le bangodi, mme ba ya mo ahlolela lefu ba mo nele ba ditjhaba. Ba tla mo soma ba mo shape ba mo tshwele ka mathe ba mmolaye, mme o tla be a tsohe ka tsatsi la boraro. Palo ya lentswe e fella hakana morena e hlohonolofatse ka Kriste moloko wa rona. Amen. Moye motle leeto la Jesu la ya Jerusalema ho fihlela qetellong jwale ka palo ena e re e balang. Ho hlakile jwale hore ke kgwedi ya botshelela ena eo Jesu a kenang Jerusalema ka yona, hobane ke a kgolwa tla hopola hore ha ke qala thuto ena ya ka moo ke neng ke re jwale ke leeto la tsela ya sefapano, ke tsela ya sefapano ho ya ka mareka. Re jwale e hlile maoto hae a shebile Jerusalema mo a yang monateng. Re ile re mona thutong ya hae o leka ka hohle jwale mona o tibisa kepa thuto hore barutwa bana ba tle ba fumane botebo ba thuto eo Jesu a e tshwereng, molemong wa hore ba tle ba tseba ho sala ba kgona ho fedisa mosebetsi bona wa hae le ka morao ho lefu la hae. Jwale hona jwale tjena ha re nka mo re balang teng re fumana hore ba ne ba le tseleng ba nyelohela Jerusalema. Hantlentle ho fela ho le jwalo ka nnete hore ha motho a go nyelohela Jerusalema kapa ha ya Jerusalema wa nyelohela ho ya ka teng. Jerusalema e sehlabeng, motho a ka kena teng a nyeloha ka lehlakoreng la ka Jeriko, mme bana ba nyelohela teng ka motsotsong hona ona. Ke yona tsela eo Jesu a nkileng tlase ho Jeriko mono, ke noka ya Jordan e potulileng ka difate kapa e potapotulweng ke difate tse ngata tsa modiwane, mme e diela metsi a yona e a diela lewatleng le shweleng. Jesu a ntse a ba eteletse pele. Jesu a ntse a ba eteletse pele. Moye motle mona moo a reng Jesu a ntse a ba eteletse pele, ke hore hantlentle le ha Jesu a ntse a tsamaya le bona, empa o na le pele mane, mme a tsamaya teng a le mong. O na hlile a itse qelele ho bona, a le thokomane ho bona, jwalo ka ha a ne a le ka pele tseleng e yang Jerusalema. Hape o na le pele ho bona ka kutlwisiso le ka topollo ya motho, malebana le topollo ya motho. O na tseba hantle hore botho bohle bo keke ba bolokeha ntle hore yena ka sebele sa hae a shwe.
ba ne ba e soka ba haele barutwa ba ne ba sa utlwisise hantle ho hang tabe ena ha hona le mang kapa manyana utlwisisa hore go tshwanetse go tabene e etsagale ha e le mona ana le ka pele ho bona mo e ne hlile ha a ya lefung la hae Jerusalem me ho thwe hona mona mo re ba dileng teng ho thwe o ne ba ne ba tshuhile haholo ba ne ba tshuhile mme ba mo latela ba ntse ba tshaba moye motle batho bana ba ne ba tshuhile ha ba hopola hore mohla a ba rutang ka tsa ho latela Jesu o ile a profeta mahlomola a hae le lefu la hae ha ke re shebe taba ena ho mareka kgaolo ya borobedi tabeng ena buang ka yona ena temana ya 30 a motso mong ke kopa hore ho yona ke bona e ntse ke sita ho ifumana ka pelenyana ya ke ena ya ba Jesu o qala ho ba ruta itse ho mareka kgaolo ya borobedi temana ya 30 motso mong ya ba Jesu qala ho ba ruta hore e ka khona mora motho a utlwise bohloko bo boholo Allah hlwe ke baholo le ke ba priesta ba baholo le bangodi a bolawe a ntotswa ka tsatsi la boraro ke ha qala ho beha ditaba tsena tsa hae tse a bontshang hore na seo a yang ho sona ke sa mofuta ofeng wena moye motle ba o kaofela ba neng ba molatetse ho ya ka mareka e ne le barutwa ba hae bane bao mareka a itseng ho mareka kgaolong ya pele temana le shwemtsomong mo ileng a re Jesu pileng mo ileng a re ntatele ke khola ho temme le ka la ukwa mo mana re ntatele batho bana bana ba molatela e ne le barutwa bana ke mothati wa pele e ne le batho barutwa bao a ileng a ya ho bona re a re ntateleng ke tla le etsa ba tshwasang batho hanthe taba e tshwanang le ena Matheo yena o supa hore tseleng eo a nyolohelang Jerusalem ho no na le bongata bo ka pele bo no boloka pele le me ba le ka pele e be di dilelekela mme hape ho no le bongata bo latelang hona ho re fa hore Jesu o ne a hlahiswa ka hara ba Jerusalema ke bongata bo eteletseng pele e bile bohowa bonere e re ha bohowa bore hosanna ho morata fita ho boko ya tlang ka lebitso la morena hosanna mahodimo wa hodimodimo taba ena e bua ke Mateo kgaolong ya 20 motso mong temana ya borobong taba eo e bua ke Mateo mo taba ena hona ho re fa setshwantsho wena moye motle setshwantsho sena ho ya ka mo re bonang ka teng setshwantsho seo e re fang sona ke hore jwale re bona Mateo mona re bona bongata ke ho ya ka Mateo mona re bona bongata mme ha re keta re bona hape le barutuwa hape ba setse morao Jesu mme re bona hape le bongata ke ho ya ka mareka ke Mateo mona Mateo o sheba taba ena o bona bongata ka qetellong ka mona o bona bongata hape le ka qetellong mme bongata bo ka pele ke bona bo hlahang ile selelekela se hlahisang Jesu mme Jesu o latelwa ke barutuwa ba hae bongata bona bono bore hosanna ho boko ya tlang ka lebitso la morena hore hosanna ke hore ka puo ya Latini ko bolela viva le hopola go nye empa ka senkgwa e taba eo e re e supa hore
e supa hore long live bophelo bo bolelele ke seo e tshwereng ena taba yona eo jale bongata bona bono bo hoa bongata bona bo qalong ho ya ka Matheu bo qalong ka mona ka qetellong mo Jesu a tswang ka teng le bongata bo ka qetellang bono bo ntse bo hoa bo re hosanna ho tlo ho bokwe ya tlang ka lebitso la Morena. Hallelujah ena o supa hore hara bongata bo ho no ho hlile ho le teng barutuwa bane ba 70 ka hara bongata bona bo tlang ka morao ho no hona le barutuwa ba 70 e kanna yaba ba bang hobane ba 70 bana ba le ka pele e le hobane ba lokela hore ba tle ba lelekele mosebetsi wa Jesu Kriste. Hallelujah yena o supa hore bongata bo go hlaile ho le teng barutuwa bane ba ileng ka bua ka bona ke itse ba 70 jalo ka ha re fumana tabeo ho kgaolo ena ya leshome mo re tla e bona teng taba eo ha ke re misanyana fela mona re ba nyane fela ke mo ke reng Luka kgaolo ya pele e supa hore ka mora taba tseo ka mora ho taba tseo Morena boela a be ba bang ba 70 mme ba Roma ka bobedi hore ba mo etelle pele metseng yohle mo yena a neng a tla ya teng le hona mona e kanna yaba bao ba le 12 bana ba le teng ka pele ba bang ba le teng ka morao ka mona me hape ho Luka kgaolo ena ya bobedi temana ya bobedi le ya boraro teng ho Luka mo teng o fumana mantswe a reng le basadi ba bang ke itse ho Luka kgaolo ya bobedi temana 23 ho nona le basadi ba bang ba neng ba fodisitswe meya e mebe le malwetse ile Maria ya bitswa Magdalena eo ba temana ba supileng ba neng ba tswile ho yena le Johanne mosadi wa Khusa qhobu ya Heroda le Susanna le ba bang ba bangata ba neng ba sebeletsa Jesu ka tseo ba nang le tsona e ne le ba bang ba dihlopha tse neng di na le Jesu moo mme batho bana kaofela ba ne ba maketse ba bile ba tshwile empa hape ba hloletswe bana ba maketse ba tshwile fela ba betse ba hloletswe hape ke se ba se bonang ha ke re ntemaneng ya ena ya 33 33 a re bonang kgenyolo ya Jerusalema mme mora motho tla neelwa baprista ba baholo le bangodi mme ba tla mo ahlola lefu ba mo neele ba ditjhaba. Jesu a re bonang kgenyolo ya Jerusalema mme mora motho o tla neelwa baprista ba mo bolaye le bangodi ba tla mo ahlola lefu ba mo bolaye. Mohie motle mona re bona mo Jesu a etsang phatlalatso ya boprofeta bo eketsang ho boprofeta bo a sengela bua ka bona ho kgaolo ya bobedi temana ya 30 a motsomong hona bukenyona ena ya mareka le kgaolong ya borobong temana ya 12 le temana 30 a motsomong mme boprofeta bo o bo phethahatsa hape mona ho mareka wa bontsha mona hore bo bela bo phethahatswa hona mona mme boprofeta bono bo tshwere dintlha tse latelang boprofeta bono bo tshwere dintlha tse latelang ba tshwarelo sebaka boprofeta bono bo tshwere sebaka ke Jerusalema le go tla nehelwa ba ho baprista ba tla mo ahlolela lefu o tla neelwa ba ditjhaba o tla hoboswa ke ba ditjhaba o tla shapuwa ke ba ditjhaba o tla tswelwa ka mathe
o tla bolawa ke baditšhaba, o tla ba lefung matsatsi a mararo, o tla tsoga bafung ka letsatsi la boraro. Ke ditaba tsa boprofeta bo hothwe bo phethahatswa ke Mareka kgaolo ena ya 10 temana ya 33. Ke gona mo a bontshang gore jwale ditaba tsena tsa mogena di fella gona moo. Tsena kaofela ha ba di hopola ne di ba tshosa haholo, ke tse ding tsa dintho tse ne di ba etsa ba tshohe haholo. Ba ne ba sala le dipotso, ba sala ba ipotsa dipotso, ha ga dipotso tse ding tseo ba ne ba ipotsa tsona e ne le potso e reng Jesu o lokela ho shwa hobaneng, Jesu o lokela ho shwa hobaneng. E nngwe potso e ne le ha Jesu a eshwa bona ba tla sala le mang. Potso ya boraro eo bana ba ipotsa yona, borena ba hae o tla bothea jwang. Potso ya bone, na mmuso o a rutileng ka ona na o tla ba teng, na o tla ba teng kapa ha o letho le tla mo etsala na. Ha e sale momamedi ba ipotsa dipotso tsena, rona jwale ngwaneso ya ratehang re ithuta eng thutong ena? Thuto eo re nkang mona ke hore taba ya pele, barutiwa ba ne ba sa utlwisise hore topollo hore e be teng ho lokela hore e be ho ba le a shwang, hore topollo e be teng bakeng sa batho bohle e ka kgona Jesu a utlwisise bohloko, e tle e be topollo ho batho bohle. Ke yona ntho e bana ba sitwa ho utlwisisa ka pele eo. Mmamedi bokgoba lefatsheng mona ke a kgola wa hopola hore batho ba kang ba William Wilberforce o ile a sebetsa taba ya hore bona hore bokgoba bo a fediswa. Bokgoba bo kono bo fediswa kgale hoja batho ba ile ba ema ka maoto ba hlabaleka, ba Kriste ba ile ba ema ka maoto hore ba sebetse taba eno. Ba Kriste bo ko ile ba lokolla makgoba kgale haholo. Hona ho bolela hore le rona re le ba Kriste hona le ntho tse ngata tse tshwanetse re di etse pele re di etse ka boitelo e le hore re tle re tse ho boloka le ho pholosa setjhaba sa Modimo se tsietsing se mathateng. Ha re nke taba bobedi e re ithutang yona, mahlomola le dikgathatso le dikgathatso le ditsietsi di keke tsa rarola le lerato la Modimo. Ka hara boima, tsietsi, tlala, tlhobolo e sita le dihloriso, ba Kriste ba lokela ho hlaha o hlaha ho tlisa se molemo ebile le sa moshwelella. Sena ke se tliswang ke Jesu Kriste. Ngwaneso, kgotso ya Morena Modimo e be le wena. Ke kopa hore o tlo etse subscribe mo tlase mo bona ho ka tsa teng, nka thaba ho etse comment. Kgatlong lena ke qala hore ke rute ka tshobotsi eo ke rutang ka yona ka jeno. Kgotso ya Morena e be le wena. Kgotso.